Kwa tukagitira pati kwa aciari bethirite bekite na bao ndeninja wira aciari batia barana bao batamenye therapy kuga atia wetire cibitari werwo mwana uju mureta mazoezi merunje no kana cibitari ingi na ugona jui murigo na tawira aciari taba muciari ukeja kwithirwa withite mwana kana mutigite ari anja tafadhali murete fura no kaigwa we no gwa weja urithiria wakinya kongo aceke mbere we mana kamuro kare urithiria tetapo kem yes we tetapo akemu akwela petrol station urithiria tu unjirene furai na eri lete mwana uge wa mwigirwe kwa makena wa Wero TV ulete mwana tumugitira mazoezi na tumbe gwetania safari ena ugwo ti mono mazoezi zakinya ja mono kinya ugwo muciari kwithira wena ntu umba kwira bakwerewa thina cia mwana oku no tutikira mtu eleagwa ukeja kuona mwana wena autism ukaigwa kana nthu anga ni nyino umuthukitie ni nyino thuki anga karogirwe gutikurogwa lete mwana Furaha Center tumbe gukumenyerera mwana oku tumbe kumwa mazoezi na nikenda kinyagwe umba kwithirwo ukitangu gichiaku na kenda mwana oku atetheka yes bukaitha ana tafadhali leteni ana ato beterete na njara cionthe cio ijiri na kinyaba bwitu bwege kena na furaha thank you make iwega ni ntuba kwithira gwatarite na ni mubango ni jankatha cietu ntukamutheja na ruo kuigua ati kwina gitumi kia mwana waku kwithira akigaruka urethirite akari no ithira mwana oku ati umbite gwita mwana oku ati kwaria mwana oku ati utamburukia njara na untu bungi na bungi na ntukana ruo kuigua kuma Furaha Center no ithira ukireta mwana oku na akona ugaruruku so mwanka mwithira iro ujubo akarika ni ntuku imwe mwana uju akethira garuka mimbi akomba kwithira akirumirio akomba kwithira agita crutches agita wheelchair kana untu bungi taburia ende ni bwega muno kuleta mwana oku akathithirwa mazoezi ngakwenda tuko bwega eta nambere kwithirwa kia mwikuru nkatha na nkuruki gituge ndene anja yaku neni waku Makeno Matiri.